Dobro jutro. Kao što vidite, idemo jedan jutarnji motovlog. Dosta rano, idemo na posao i idemo da testiramo kakav će biti zvuk sa mikrofona koji sam trenutno montirao bukvalno iza kamerice na vanjskoj strani kacige. Tako da idemo danas da testiramo to, pošto svakodnevnu rutinu obavljam danas sa Kawasakijem u zadnjih par dana, što vjerovatno većina vas zna koji me vide odavde, jer jebi ga, ljeto, Herceg Novi, dosta olakšava situaciju. Inače, već sam prešao 500 km za koliko dana imam ovaj motor, tako da mislim da je pravi trenutak sad da radimo prvi vlog do na posao, što bi se reklo, klasičnu rutinu. Nadam se da ćete da me čujete, pokušat ću da sredim zvuk koliko je to moguće, zato što ovaj mikrofon nema pregušivač, što bi se reklo, za vjetar, to moram da nabavim. I danas ćemo odraditi bukvalno samo test kako će se ovaj mikrofon čuti generalno. Ako mi se ne bude sviđalo, ovaj vlog neće naravno da izađe. Ako uspijem da sredim nešto, izaći će klasika kao i sve ostalo. I testirat ćemo još neka 2-3 mikrofona koja sam nabavio za kacigu, pošto kaciga koju trenutno nosim, ovaj X-Lite X803 Carbon, jako malo prostora ima iznutra i dosta mi je teško da ukombinujem ikakav mikrofon. Tako da to je razlog, na primjer. Ali ok, pokušat ćemo što sredimo. Jer kamera stvarno ima dobar mikrofon, ali je tu problem što ne možete od motora i od vjetra da čujete ništa dok je napolje. Iako je sad mikrofon također napolje, ali dosta više hvata i mogu da sredim taj noise nekako poslije u editu, nego je to vidjet ćemo. Inače, kad smo tu oko motora, već ste mogli da pogledate video o motoru i kupovini samog motora. Ne znam da li znate, inače godinu sigurno ječe tražim neki dobar motor i pod dobar mislim da je to je polovan motor, tu ne možete više da znate šta kupujete i dalje pada na tih motora, ali eto da je vizualno dobar, pa nije niko roknuo s njega da je motor razvaljen, da neko nije doprepio i naravno da je mašina ispravna i zdrava i da vrijedi stvarno da pare za tako nešto. Znači prvo počeći od toga, a drugo da je motor, da kažemo, veliki, zato što ja uopšte nisam mali lik. Vjerovatno ko me zna već to sve zna unaprijed, da ne moram i da pričam, ali ja sam visok sam okruglo 2 metra, 199 panula, tako nešto. I imam oko 115-20 kila, tako da vidite tako nešto na air motoru jako teško, a da izgleda, kažem, lijepo, da nije nakaran. Tako da, kad se tiče izbora zbog mojeg izgleda, da kažem, visine i svega, jako je bilo teško da nađem neki motor koji će mi odgovarati. Jer, jel te, CBR-ke, R6-ice, to su dosta jako mali motori u poređenju s ovom Ninjom. I vjerovali ili ne, bio sam da probam 2-3 CBR-ke, jer sam CBR-ku, kad sam malo mlađi bio vozio dok smo popravljali motore. Tad mi je to bilo ok, ja sam mislio da će to biti ok dan danas, kako parkiraju naši ljudi. Ali uopšte mi nije ok, baš je mali motor, ne daj Bože da sjede neko iza mene. Znači, baš ništa od CBR-ke, nažalost, je stvarno mi se sviđa one CBR-ke 2006-2007 godišnje, tako. Prije onog restylinga, doduše restyling mi je prelijep, ali restyling još manji. Tako da ništa od toga, ide darka, tu i tamo, veći je motor, ali opet ništa specijalno. Dok je ovaj Kawasaki najveći motor u klasi, i koliko sam čuo, i najbrži motor u klasi. Ovi Kawasaki su dosta veliki motori bili i stvarno jedan od jako rijetkih motora gdje ja nemam neke posebne polove dok ga vozim čak ni po gradu. Pa kao brat dimi. Znači, nema neke velike polove i probleme u gradu, jer vidite kako je to sjedanje, svi znate kako je sjedanje na air motorima. Tako da za sad nemam neke probleme, iz suga nekih 250 km je do sad bilo, posle to 2 godine, nakon što nisam vozio era.
i nema neke probleme generalno da kažem, ok, navikao sam se jako brzo, dosta veliki motor. I stvarno jako sam zadovoljan snagom motora i kako je motor prije održavan, to stvarno moram da kažem svaka čast momku koji je prije održavao motor i vozio, stvarno zna da čuva stvari, kako auta, tako i motore, ali baš sam zadovoljan kako je motor očuvan u stanju, u kakvom se motor nalazi, a tek onda koliko je izašlo susret, koliko je to u stvari ok i vrh što je on radio, tako da nemam što da kažem, stvarno motor je perfektan u svakom smislu. Evo za ovih 500 km bukvalno nisam imao čemu da brinem kako je momak rekao, kako je stanje motora, idemo zaobići ćemo samo ove, jer oni ipak imaju klimu, mi je nemamo, ali sreća, trenutno nije toliko vruće kao inače, ali ovaj motor stvarno zna da grije ispod guzice, brutalno, jel te grada mu je do 105 radna temperatura, što uopšte nije malo, složit ćete se, tako da, što se gužvi tiče, mislim da tu imamo pravo da radimo ovakve stvari, jer ne ugrožavamo nikog. Iskreno ne znam o čemu bi pričao, koji kurac rade ljudi, brat, s motorima, jebote. Inače, kome su na Hrvatske, se malo pade da se ugriju, a vjerujem i da put nije toliko vrlo, jer mi se ne čini, tako da nećemo da pazimo, idemo na kućnicu, a već kad dođemo do toga da snimimo neki video kaženja, otići ćemo na malo bolji put, a da čisto da čujete zvuk iz mrtvih, nećemo da vrćemo u 16 koliko on stvari može, eto, otprilike to možemo. Inače, to je jedan krajnih razloga zašto mi se niče generalno 6.6 sviđa više od CBRG šestice, mnogo veća snaga u malim uvrtajima, tih 36, 37 kubika, koliko on ima više, stvarno ima velike razlike i što je moj drug svaki, ja nisam stvarno mogu da vjerujem što je nešto kod ima razlike, stvarno niđu prije nisam vozio sam R6 CBRG, ali eto nisam stvarno mogu da vjerujem da se tolika razlika da bude, sad ne znam ko je probao, vjerojatno može da potvrdi to isto, ko nije, može da vidi, ali eto iz mog iskustva, to ne veliki, ne mogu sa promjenama motora, ali čini mi se da je to dosta bolje iz mrtvih obrdaja, tako da zadovoljan sam iskreno. Malo se guši motor po gradu, to je sve normalno za ovakve motore, nisu namijenjeni za to, ali dođe i prilika da se on izvezi, da se to sredi, da se on vozi stvarno kako treba muški. Tako da, naravno, snimit ćemo i taj video samo kad budemo imali kontrolisano mjesto, jer te to smjeli da radite kroz grad i na nekontrolisana mjesta, prvo radi vaše bezbjednosti, drugo radi svega ostalog. I vjerovatno će bude komentara kako vozi kratke rukave i bez rukavica, svjesno sam toga, tako da čekam da nabavimo na optaku, pokušam da nađemo i odgovara i trenutno čekamo neke rukavice, pošto sve što sam prije imao, sve se sjebalo, koliko nisam vozio od vlage i od nekih liševa nekakvih i ne znam nija čega sve, tako da ta stara oprema nije ničemu valjala, zato sam nabavio i novu kacigu, eto kaciga je stvarno vrhunska i dobio sam po ne prijateljskoj, nego stvarno neverovatnoj cijeni od mog vaše, kaciga je stvarno vrhunska, kažem, generalno koliko u svijetu zna kako je to kaciga, eto ja nisam mogao da vjerujem da se vidi i prvo, ali stvarno bez polju nisam u životu nosio, tako da što se kacige tiče, tu smo opet jako dobro, rukavice, jako i sve ostalo bi trebalo da stigne, jer je plan da su u narednom nekom periodu opremim kompletan. Tako da nadam se da će to biti uskorije, jer iskreno i meni nije baš sve jedno. Jer iskreno nije ni meni baš sve jedno da vozimo tako nešto, goli ruku.
Tako da za to ne morate da pišete komentare. Svjesao sam toga da treba da radim pripremu i radim na tome, ali eto najbitniji komad sam trenutno nabavio. Naravno ne bi ni vozio bez kacige, nisam toliko retardiran. Ali brate, gledajte, jebote, život, tako ne gledaju naši. Imao sam već jedno 3-4 close calla radi autima i radi taksista, tako da vidjet ćemo, možda budemo čak i pravili te close callove, kompilacije, toga ako svaki radnik ima, a jebi ga ljeto je, to se kod nas očekuje, da neka da pazi sa vašim mašinama, pogotovo kod vikata, pa točne su dva, točne je, dosta većina ljudi misli, ne vozimo stazu, da su kontrolisani uslovi, ovo su jebi uslovi koje niko ne može da kontroliše, jer ne znate vi koja budala šedi za drugim volanom, nebitno čega, šta god, ne znate da li ima kamenja u putu i bilo čega, ostalo tako da. Dobro smo prošli, iskreno. Pa dugo vremena sve moramo da vozimo ovako mrtve, ali dobro, inače nismo tu, stižemo za neki bukvalno 10 sekundi, tako da nadam se da je ova vožnja ičemu valjala što se tiče moje priče, mikrofona i svega ostalog, jer stvarno moram da se naviknem na ovako nešto, do sad nisam radio neki motovlog, tako da navikavat ćemo se postepeno, vi mi pišite ako imate neke teme za razgovor ili neke teme koje bi voljeli da ja obradim u toku motovlogova, da možemo da pričamo o njima sljedeći put. To bi bilo to, upravo smo stigli na posao, treba da idemo da radimo. Ovako izgleda motor, još jednom ako već niste vidjeli. I da je to, veliko hvala što ste gledali ovaj motovlog, pišite nam neke teme za sljedeći, ostavite like, share i subscribe ako vam se svidio, a mi se gledamo u sljedećem videu. Ćao.